Qanday yo'l jaqdimi? Son bo'ldimi? Bir muzika olup koyalım. Muzika olup koyalım da. Ya. Çok rahmat. Çok rahmat. Azamat. Karaman o. Tak. Oraga. Yap da bakayım. Nege ber. Ece bas gel. Sen ben günde geçtim siz gezin. Ben günde acaba gelin sen. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Akjolda olsun yolumuz ama. Na qanday son yol bo'lib qoldi. Tak, buni qirqib qizlarga berib qo'yaylik da. Belak bo'lsin, esdalik bo'ladi. Tak. Bularga. Nazaga berib qo'yamiz. Qana bismillah deb basaylar va. Buni yerda bir yo'l bor bo'chova, bir ile yo'l mana. Bir ile Maşın ötü yol var boş. Buna qaraq 4 palasa. Trotuarı menen. Xudo qalasa. Buna muhimmesin. Zelenon zonasını egemiz. Xudo qalasa kech kuzda erta yazda egemiz. Bundan daha köprüne çıkartken de. Xudo qalasa iki bet dagansa temege çeyin. Allah razı olsun. Keçe bol yerde Kırgız geologiyan ofis var bolçu da. Şu yerde bir iştegen aksakal var. Gete bir 65'ge çıkıp kaldık o deyim. Uşul kişi aytat, ben bala kezinden kelgen geologiyaga deyip. Bir 25 yaşımda kelgen dedi. Ömür boş yerde işledim deyip. Bu yer vapşe yol yok bolçu deyip. Yol... Zabroşunu alıp gitken oldu. Bu yerde daha bir Periklostek doğumdap koyduk ama. Buna Karabayeva degen Periklostek var boç, bu yerde doğumdap koyduk buna ki. Buna. Ava. Yolda aç kılayım. Kana. Bu şeye toktap bir batı verinizler ya. Yol uzak yolda olsun. Birinciden Allah'a kılvatkan işlerimiz Allah'a jakkan bolsun. Buna bizden başımızda durgan Acavuz Satırdur Gazaevski'nin kılgan işleri Kırgız eline Jeti doğanға birde göz karaş menen karap jakşı sayasat жүрgүзүп атат. Hayatda tarıkta olmagan nerselerdi жасап атат. Ошолорду ömürünü uzun kılsın, rızkısını uluk kılsın. Ошол эле кетип аткан ишти көзөмөлгө алып кетип аткан өзүбүздүн жигитибиз генерал Ташиевке чоң ыраазычылык билгизебиз. Ошол команданы түз колдоп кетип аткан элдин лидери болуп Кыргызстанга көрүнүп аткан биздин күлүк мэрибиз тынч болсун, өмүрлөрү узун, рызкысы болсун, улук болсун. Ушундай жакшы жерлерде көбүрөөк катташып, элдин алдында мен жасаганмын, мен тарыхта калганмын деген адамдарга Алла жакшы күндөрдү насип эткен болсун. Амин. Allah rahmat. Manake жолуңар куллук болсун. Элдин атына бир жакшы эмелерибиз бар эле, кана. Урматтуу мэр, шаарыбыздын мэри. Биздин көчөдө бүгүн абдан чоң майрам. Эртеден бери ушундай толкунданып, көчөбүз ушундай суу болуп калды деп, ал жак бул жакты жыйнап, сүйүнүп, сүрдүгүп, бала чакабыз, неберелер менен бардыгы ушул жерге келип отурабыз. Кубанычыбыз аябай зор.
Буга биз эмне дейт элек? Биринчиден президентибизге чоң рахмат. Генералыбызга чоң рахмат. Анан ошундай сиздей жетекчини бизге жөнөтүп койгон экен. Biz fevral ayından beri sizin her bir gün yemeğinizi görüyoruz. Ben Amerika'da elem. Ben Amerika'da 4 ay gördüm, bu yerge gelip 3 ay gördüm. Sizin жетişken iyilikleriniz şunçalık kuvandırат. Her bir oştun жашоочусу, Kırgızstandagылардын бардыгы эле sizge abdan razı. Gerek olsa Kazakistan sizi çakırıp atat, başka oblastlar çakırıp atat. Siz ketpeniz. Siz bizim Oştu Dubai'ye aylandıram dediniz. Şu Dubai'ye aylandırıp ondan geçseniz sizge çoğun rahmat. Ülkemizin başçısına prezidentimizge rahmat. Taşiyev ağayımızga rahmat. Her daim ушундай işleringer ilgeri olup жақшылықтың üstünde жүрергенди Кудайым насип etsin. Биздин көчөнүн атынан кичине bir belgi var da ошону sizge берип койсо. Çoğun rahmat. Ason. Yiğitliğinizge de bir dua verin. Amin. Ömürlerimiz olsun. Doim bizga shu shahrimizga bosh olib, yaxshi ishlarni davom ettirib ketaversin. Amin Allahu Ekber. Çoğun rahmat. Kuluk bastın. Kaçancı uysun harcı oldu? Buna yerde komandanız ayağına jakşı atat. Ömrünüzler uzun olsunlar, uluk olsun. Çoğun rahmat. Анан айта турганда бир маселебиз бар эле. Көчөбүз аябай сонун болуп калды. Бардыгы жакшы. Бирок мына үйлөргө кире турган жердеги арыктын üstүндө көпүрөлөрдү жасаттырып берип койсоңуз да каза ушул жакшы болот. Aa jasat veriyor. Sokla kalsa hazır. Hem hazır baktarda. Kuda kalası 22 yıl erite жаздан başlayıyoruz. Büyük ekibet Çınartere'ye geliyoruz. Çınartere koyuyoruz. Tamam onda pek. Çoğun rahmat. Hurmatlı jurnalistler, bu Gorki atında koçu, bu Karabayeva переулок, uzunluğu 400 metre, trotuarın uzunluğu 800 metre oldu iki жағынан. Bu жерге жалпы 35 milyon сом қаралды, қаржы бұлағы жергілікті бюджет. Ошол чоң рахмат. Саламатсыздарбы кыргыз элим, менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.